La gendarmerie qui est venue d'abord avec un fourgon cellulaire, toute leur armada, il fait de la halte ça. فانت معرض كيما يفقد العقل كني تنزل de chou de الخركان je devant comme on connaissait le brigadier ça fait 15 ans qu'il est en fonction en exercice دينا on de l'armée de Douala donc c'est un homme qu'on connaît depuis belle lurette الناس يما الخركان الناس فوالا في كاس لا كونفوكاسيون كيما faut pas t'alarmer مي دوكا كني تجي شويه القهوه يعرف كي لا كونفوكاسيون ند مارشي دارات وفي بلي ce n'est pas la brigade de Béni Douala c'est au commandement de gendarmerie كي كان ولا رفيق جاب يعطربي نراج الشغل خما 3 ايام قبل شني غادي تسفتو قمون ils ont célébré ils ont commémoré les berbéristes امراض حموده ils ont يتوركوا لي روحوا غادي الناس شني غادي تسفت وبود لا تروازيام شونسون يزمنا التريسيتي ديالنا il s'est passé des choses donc c'était peut-être par rapport à ça فين يضران 3 ايام قبل دينا انك حكمناهم لا شو voilà on les a attrapés non c'est oui qui vous ont menacé de mort non mais on n'a pas déposé plainte personnellement je n'ai pas déposé plainte امشي تفهم كاكيا ils sont passés aux aveux